همشان بربند تبی سری در غازم لیگورین و بغازم نما دیسا پرسگری که تکنیکی چی بون و نما جی نکی برنامه ما درنگی کت دیسا جاره کی لیگورین دغازم برنامه که نشوپین ما و کرجار تبیوای و از پیشکشوانا ویلیل چند درگوشی خیرات نواد کم تابون هوا تمجي كيف خشية مزنة بونامه برنامه و کرجار دیسا متکارن تماشا بکن هر روزی یک شما ساعت 6:15 رو به دم ایبلو بایی میوان من ایروین هون همی باش نستکن اگر نه همی نیوی پر لی او افراندن ویرا ناسک هل بس نوی پرنگین اما در فکری وی کور بنتراندن خزایی و او اشکره کردن ناسکایا ره او رمان جنیوا گلک جاران تلین هستین من نازک و گرم کرنه گلک جاران من شاکرنه ولی نمنها ببینن گرنگیا کرنا شوپیا ده هلبستین ویدا چی جی دگره و او چی قاس گرنگی ده وان تشتان لی حتی دست بی که از غازم ویدیو که ام تماشا بکن به هلبستک ویوا کرم از اینها هیوی رژیم بکن وکی اوی ویدیوی بیوک کسک کسی نخوازه هر کس بطعن و نازه چه بچوک و چه مزن لیولو پرن بگازن جینار جینیر ناز ناکه برا بره حز ناکه خاصی بوک استار ناکه بوک جه خلقی شرم ناکه عالم بویا سلف خوش هنک برخن هنک گوه ایل و عشیر بربر بون جه عرف عادت کووی بون نما سوز خوشمیرا نما ساوا جامیرا دیو بابا خواهی نکن میوانا قبول نکن هر کس بویه بمنت نه ناموسه نه خیرت بوگو زوی مشلعت عمری مبو خیانت ام دحالن روش بر روش هنک بونه هستی کش ام به دولت به تقدیر ام به شافتن ام حسیر ام به دولت به تقدیر ام به شافتن ام فقیر هی بیجی البسانه ما پرشرد راستی جی من گداریا و هلبست کرو از گلک جی خمگین بون لین ها از دخواستم چاقی ریجی ما هلبسانه ما یا نازک بینه سری گرانی که دبریش؟ دماته میوانم دماته او تماشاگان ده خاش بی امسا دست بکن مخابن میواناته نات دبیجه ترناکی پیتی تکراوی تقیای روما از نه راستی دیسا پرسگری چی بون؟ پرسکری کیوی اینترنتی مخابن چاره سر نبو منو کار بو اجوی واری دکارم برسوی یعنی گفت اصلا اگر نبو گرک از اوت گرک ایرو هم برنامه یعنی بردوام بکن یعنی دوزانی از تو هم روزا و خبر دیجی یعنی خلاص نابر حتی یا کرم روزا و نه مینه که کرد خبردن لی راستی جی که من هیچ آگوداریا و هلبستا خلاص رشید کرد
راستی جی گلک خمگین بون راستی سانه تشتکی باش نمایه تدکاری مروهنه تشتکی جوی کرنه شوپی گندی خارم نرا شروع وکی دوکی تشتکی باش ابتدا ببینن yani يعني مسألة تاني قندي منين مسألة خايلا زينها رحيوي هستيوي صاغبن دبيجي تشي ام دحلن راست بيجي راست بيجي ام تنادبن راست بيجي نزانم قلا هستي كوجات كبرا كسا كرناد سارخو راست بيجي مخابن جيانا ما وصابوية ام بدولتن بندستن راست بيجي ام هر کی حاولدانن نوا حاولدانن ملت پروری ملت حزیه دابنجی او جی بخو پارتیزانی و ریخستن پاراستی و حزب و نظانم باوری و نظانم چه ام دهرن ام تو ندبن جعفه و رون ام تو ندبن لز بلز هدی نه کک درش نه راستی اساجمینه لاب بوی yani شکل کیسا yani تعری و خمگین واجی ایمینه هرتش اساجمینه گلک که مسیحنه البته که مسیحه لیهنه گلک تشتی واجی چاقی تینا خواهی کرنی و هاتنا خواهی کرنی جی از نماجی دویجم جا کرم خوا واری وان تشتا خالص چه گفت هلبست خالص مقداری که نه دهنه که درخوا گندی خوا گلی که کیجم گندیت درکتی و چه کم نشوپی مایه ای بیرانی نتادا ای چه تا خا به او حس کرنا تا بر به وی سازی بر به وی افراندنه بر وی استرانا اما چه کم نشوپی نکک درش تعانینه در استرانی می کمنار ایرانینه گیاندنه روژا ایروین خواهی کریه yani amashi kevne şopina idara xavan tişta wan nemene ki bin nota ke yani bi xaşık em dest bekin bername xwe tamam yani eğer mesele gündemin اون عادات و کونه شوپین gündemi de meşyan bise ببخشین ایرو gündemi de şey tutana nemanı yani از بیجم لی گندی من را بله ایدی خریبن واندشتانا گندی من وقت گندی خو از درکتم تو قلا سترانات کی ام بیجن کونه شوپی و نزانم او عادت عرف و عادت yani folklora gundê min hem ez mînakekî bidim sê roj sê şev carna çar roj sê şev şahî dewata berdewam dikir îro mesela gundê min de aynı wekî ça dibêj bajara da hemî bajara ji ne em neheqî bajara ji nekin yani hinek bajarên hinek welatên kî em bêjin çand kültür, hüner, folklor bu wan tiştên qet net tutuştin bu wan bajara ez dibêjim 3 saat 4 saat şahiyekî dikin gundê min de jêdî îro sabûyê ez bêjim niha gundiyê min jî wan vaj xerîb bê problem loma min awayekî em bêjin ça dibêje pesimîst yani nizanim Kurdiya ve çi yani pesimist min yani loma mı got em dihelin em tune dibin eva realîtek me em tune dibin em nikarin li pirsgirêka wê tiştî çekek deriş de baş te got em dihelin nerî helbet jî gelek baş yani em warê niha binirin lê em çima em dihelin mesela ez tiştek mînakekî bêjim em ser evkê Berbank TV rojê sêşemê dersên zimanê Kurdî pêşkêş dikin mamosteyê hêjekek Abdulaziz gelek em bêjin nava hewildanek millet hezî zehmetekî sada yani ew insana zewqê wê evkê nagire ew jî hember helandinê wek te wek filan kes wek bêvan kesê şer dike ne bo wê jî dostekî ser evkê ser internetê min ra mînakek şandî mînakek zimanê Kurdî temaşa dikim dibêjim ya Rebbî zimanê Kurdî ki yani wextekî Kurda qise dikir
insana devê xwe vedikirin guhdar dikirin wek helbest dixwandin. Îro jî êdî zimanê Kurdî ketiye ew kê, yani bi dersa ve bi ewka ve zimanek wisa jî ders mersa ve jî nayê hînbûn. Em çi bikin tu dibêjî ne em ê çi bikin, em çi dikarin bikin, em çi dikarin bikin zanî. Yekem gele em wî devê xwe layıqî wî zimanê xwe yî dewlemend têr û tijî bibînin. Gele em serbilindî malê xwe da, em bêjin derve, kûçe, soqaqa da, çarşî, bazara da em wî zimanê xwe yî xaşik kar bînin. Zarê xwe ra em bêjin malbata xwe da niha mêzekî ême em niha navberê da tu nebin, generasyona berî me û generasyona peyê me yê hev fehm nekin. Gele em navberê da tercümaniyê bikin. Em hewildan بله از راضی hewildan یعنی ser راست millê me اگر لیبوناوی یکیجی کار لازمه بکرن که گذاشته هیچ خواهد بود اگر ام تشتکی نکن امی هم جنراسیون نها و یا پیتی هم نکن راسته bele. دیسا دوکی چند سال و اگر حالا مزن نامده هنه اگر مزن هنه دیسا تشتکی افتش دمینه ام مزن جی چون yani jenerasyona daha rastî ne ku tenê ziman nizane em na ev kevne şûpê me jî nizanin gelek erf adet jî nizanin Mixabin, mixabin. Yani erê û çawa lê zanî ez dîsa ji vê helbestê derdim ne ku tenê nizanin eva nezanin eva tiştekî dinê tu dikarî bixwînî tu dikarî bibêyî ev dikir lê hêja helbesta xwe de xaylazê got çavê bi curekî xirab hatiye guhastinê rast. yani tedît ez divê ne bûkî dî bûke wek berê yani ne hilmet heye ne siyanet heye yani ay evet çetin qeder yani nezanî tu dîsa dikarî hînkî tu dikarî bixwînî tu dikarî gudarî bikî yani tiştekî bêbehesî lê bi çavê siretekî dinê distî ne yani ev e yani ema problemeke gelek mezin e yani eger yani zimanê te bêjim em zanin zimanê me herfê me ev tîpê me her tişt disane û tu bînî tişta ser da zêdekî bînî bi konstruksiya wî bigozî yani gelek tiştekî wî pêkenî derkeve ay esa jî niha ev erf adetê me têne guhastin min Yani gelek dixwest mixabin xaylaz îro ay çêne bû yani ev xaylaz yani ne ku tenê helbestvana me ye lê bêjim ne ku tenê niha Gurcistanê rûniştiye yani danûstandina wê heye Ermenistanê re heye zû zû diçetê û Ûrsêtê re heye Rûsyayê re heye Gurcistanê re heye û nema evî ev helbest nivîsiye yani evî dîte bi çavê xwe çi diqevime yani îro min gelek dixwest gelek yani pirsê wîsa bidanê de çare evî bikar ve şiro vekira Bisebise em neyînî negatif nefikirin eger Xaylaz xanim hat hemen ez êrdim ser ekranê û ez ê her ez nek bona wê şiro vekî te yani evî negativa çi dîtiye bira temaşevan jî bibexşînin yani ev tiştekî awarte bû asa bû yani normal mêvan Xaylaz xanim bû ew nêrînê xwe dewlemend têr û tijî ji me re par vekira mixabin asa bû ez ê hewil bidim şûna wê vala nehêlim lê ew ku hat ez ê herim belê hêla ewn edetê me de te mesela hin tiştî gotin niha ewn edetê me yê berê em bêjin yekî me pişt xwîştin dema kalbava da mesela tiştên qas xaş hebûn naveroka wê vala kirine vala bûye û bûyî tiştekî bêmane û ji wexta kesek gudar dikir ya dibêjin ev çi ya mehna wê çi ya ev bo çi ji ber ku tu te vala kirî hundirê wê vala kirî yani her milletek her civatek standartên rabûn rûnişkandina xwe heye eger civatek bû bê ewn bê edet bê qanûn bê nîzam bê rabûn bê rûnişkandin
ew ببنجه civatayê bibe civatekî bê bingeh, bibe civatekî dejenere, Tirkî dibêjin civatekî yoz. Berredayî yani Kurdî, kin û kurmancî bibe civatekî berredayî. Min xabin niha em metropola da wisa bûne ez çawa tiştekî erenî qisekim ez nizanim. Pir dixwazim erenî qisekim. Yani niha em ser zimanê Kurdî em ê çi bêjin? Zimanê Kurdî şeş devokê bi yani bingehîn ser şeş devoka meriv dikare binirxîne. Tenê kurmancî zaravayekî em qise dikin, em zanin. Yani tişta fikirî zimana da tunin tiştîyosa ne dikarî tercüme bikî, ne dikarî. Ê radibin pêş me disekinin dibêjin deka ere me re bêj wê çaxê Kurdî televizyon çi? Kurostiyê te bişkê Kurdî televizyon dona pêr derket, ket nava cum'et, yan jî kompüter, yan jî nizam internet, Kurdî da tune hezar salı minimum Kurdî da peyv nayên afirandin. Yani ew saziyên ziman hene milleta da, devleta da. Em bê devlet Yani demiş bu ev gotine nû ev ne problema çavê ziman da zêde dibin. Lê tu tenê eger tu folklora me hildî kek demiş ev devlemendi tu ji wir wê gotinê îsa dikarî hildî. Ne jî lazim e çav tu gotinê dinê bînî tekî nam zimanê xwe. Yani gotinê me bi her derece de hene. Her derece de devlemendin. Evê tiştê nû ev ne problemin. bijî te tiştekî gelek rast û balkêş got niha dünyayê de hemî millet ji hev peyva gotina, ji hev miqama, ji hev em bêjin figürên folklorê, reqsê ji hev didin, distînin, dizî tiştek din em qala diziyê nakin, lê awayek exlaqî ji hev didin, distînin. İja yani meda jî normal e peyvên nû em jî lazim e hinek tişta hildin xizna zimanê xwe dewlemend. Zimanê xwe Tiştê nû ne. em jî lazim e hildin. Lê zimanê me da tiştê wisa hene ku dewlemendiyek wisa heye kî kesek nikare yani wan ez mînakekî bidim ser zimanê Tirkî û Kurdî bibaxşîn yani bi destûra te ez niha mêvanê te Beli kerem fermo. destûra te hebe. Yani ez rastî spasiya xwe didmete çavê yani bername me vala nema û rastî jî em bernamê yani bername dikin spas gelek. Zimanê Tirkî da em bêjin yek Tirkî mêvanê me yên Tirkî zanin jî heq bidin min. Mesela çi hebe dibêje bo meriva dibêjin bir sürü insan birre. Yani Bezra bir sürü koyun sürü. Devira bir sürü mal gis sürü. Dette ve Kurdiya edebi ve Kurdiya devlemend. Tu nava cemaati daruni bej ya garanek merv. Yani birrek merv bir pez yani bir. Ne? Her yek naveki xuy delal edebi u xaşikay. Dibêje komê mêra. Dibêjî qeflê zeriya, dibêjî birê pêz. civata mêran dibêjin civata mêran yani. Civat tiştek din komê mêra. Yani kom jî civatı da kom. Civata mêra jî dikarî bêjî. Lê civata jina jî wê çaxê gele bêj. Yani lê navê wê taybet qeflên zer. Ne? Dibêje nizanim refên kewa yan jî refên qaza nizanim her yek navek xwe edebiyê. Zimanê din da em jî her yekî me êdî du sê zimanan zanin loma yani em van tişta qise dikin yani bira temaşevanê me şaş fehm nekin zimanekî din da yan jî çi ihtiyaciya Kurda heye kî tesîra hinek zimanên vala berradayê em zimanê gela bêhurmet nekin lê hinek ziman hene kêrî zimanê Kurdî nayê ev mînakê em didin tenê kurmancî da li gelo soranî çi dibêje hewremanî çi dibêje lorî çi dibêje
گوری چی دبیجی زازاکی چی دبیجن زمان زازاکی سورانی وقتا مرف گداد که تو بیجی هلبستوان قصد کن یعنی هلبستا بخوینن كاك داريش يعني برسا زمان زاني دولت تنانا يعني انك يزورها وراستيج زمان ما قال دولة اللي ابا يعني ابا برسغري كي قال كما يعني تهيجا باش كنت حق زربي ما هنا وهم دكارون زمان قالك يعني ليتراتوري كان دوجن اكاديميك تشيكن يعني باش تشيكن ليه البلد مادة لازمة البلد بولوية كي مجال لازمة دولة لازمة يعني افتش ليه تجي هي تقارك أبيها لا بباريزي وإندوناكي وخايكي وبرا تذكري زمان أرماني من شغل دخان كاك زبريش يعني نوي قالك ناف يا باطجان السور هي نظام چه هي بجورا كي دني ما ناف زانبو اینها ایسا زمانی خورد کرنه ایسا دولمنت کرنه گوتنه که ارمنی دیدنه اونها ملک بری چاقی من دبیست اوه من دگو اوه چه تشتاکی نویه لینها ایدی تران ایجی نورماله نما سالا دا اما تاها قد ویجی و دخونی تا ایدی بی پیوی دوی دستورات هی از لزو بز ایدی اجینها برنامه دامیه لزو بز هم هنک مساج میوانا بخونم لزو بز یعنی تو وقت کران نخونم یعنی دستورات هی برا میوانی خیردین بارانی دی بیجه و شانخاش و باش گلک سپاس کانیا سار شف باش دی بیجه جوان شیخو دی بیجه ایوار باش خالتی کامن مرانا بیجه از آقوم دی بیجه هر بیجه خالتی سر چواتو بین جلال سورال دی بیجه ایوار باش ویانه yani selam خود شینم سلاوی خود شینم خازم جوان شیخو دیسا جته ده پرسید بیجی چاوای خالتی کامن ادیتوی برسید قانیا سار ده بیجی دنگو هست اتساق و محمد هم کوچر ده بیجی سلاو بو ماموسته خالیازا رشید سلاوی مجی بو ماموسته خالیازا مخابل وزیر ماموسته کنیاس رحمت لیبه دبیج سلاو و ریز هم بخیر هاتن خوشکا لیلا جوان شیخو دبیج چاوای خالتی که دیسا ماموسته که دبیج از نه پرسا که ایسا سز لزو بز خلاص که مهندک خلاص نکره ببورنه ماموسته بینباشی آغی دبیج ایوارا و خیر به امج dibêjin sersera serçava hatı bi hostayê hêja hunermendê hêja Alî Çelik dibêje êvar baş gelî hevala êvara we jî baş bi kekê min navî bîr kir ya çi xaço başnavî Usoyan keko min xand erê xaço Usoyan navê çima Rusî dinivîsî ya em ji kalbûnê em ji ama başnav erê satê nivîsarê Bêje Xalyaz xanim hestê we wek nivîskar û helbestvanên mezin helbesta we rast em jî helandin silav û rêzên min wera sersera serçava helbestvana hêja hunera tajîn dibêje silav û hurmet من قبول کن خانم سلاو و حرمت من قبول بکن خانم لیلا و مقول درویش سلاویت سرسرینه کوچر دلخیری دبی ایوار با سلاو ریز جته و کک درویش سرحدی بسمام من هجا و بریز سرسر سرچاوا کرم باش دم باش ماموسته دلال هون هر هبن هون جی هر هبن Ozan Can Bulut em bêjin dera gul şandine kerem baş dibêje erê wele rast mamoste derwêj serhedî her bijî dayika delal mek dest bi xandinê kir mesaj zêde hatin Edward Süleymanov dibêje silav û rêz Karadaxlî Koçerû dibêje kekê êvar baş Cevdet Doğmuş dibêje êvar û weşan xweş bi gelek spas wera jî Mehmet Çakmak dibêje bername we bi xêr serkeftin ji bo we hemiya weşan xwe silav û rêz Tereza Mihoyan Paruskî nivîsiye ez nizanim Erîknas Kamilova dibêje bername timê têrî tijiye serkeftin wera gelek spas wera spas bo
ev kesên peyam şandan. Ferme. Gek devriş. Ve- Tıbkaka gelek cara divî mêvanê davetê yani tıbkaka diçî şayan. Yani diçî tamamiya Avrupa'yı digerî yani ne ku tenê Avrupa'yı çû asya navîn jî yani diçî walê dijî. Kanada, Amerika, Kanada, Amerika yani her çar perçe dünyayı yani dengbeşin salmandır yani onun için onun yani va çetil kesek ne kadar rafşa millet yani bine zaman zani ayet çe divini yani çe maye çe endadı ve çe hoşa tış tane kek devriş çay bu avazake nustan diye o başe ne xarabe yani تشتر داده زیده کنی هانی کم کنی لب عالی باشتی دچه یعنی تشت ایساجی یعنی کاری ببینی یعنی از دخواستم تهنه که ای درخ آوان تشتا ببینی baş. تا چی دیده اری یعنی همه گلک Pirsek pir baş bû. Yani em bêjin şahî dewata nava civatê da awayekî û yani çavê ez xulamê hunermenda me wîya ez xwe re nabêjim hunermend ez xulamê hunermenda me ez belkî çil pênc sale hewil didim xwe hînê hunerê bikim lê çavekî hunermend e ku civatê بله me yani ez jiyanekê kurdewarî têm yani ez Avrupayê em bêjin komela da yan jî ew Almanî dibêjin Jugendzentrum ciyekî zarok marok perwer dibin yani hînê civatê û ew jiyana civatî dibin wan dere da hînê hunerê nebûn min tembûra xwe yekem bi xwe çêkirî pêlîstokê min enstrûman amûrên mûzîkê bûn çi qas hîn bûm ew tiştekî din lê bingeha min tijî yani ew stranên gelerî ew ka ew jî min xemgîn dikin ez pir dixwazim erenî tişta qisekim lê tiştê me yê erenî nemane mesela ew org yan jî keyboard jiyana me ew ê folklora me komplet xerab kirî komplet folklora me nemayê mesela niha em bêjin taybet mûzîka Kurdî stranên Kurdî vê dawiyê yani enstrûman radyoya Yerîvanê ve nas kirin bele erê dengbêjî gelek bingeheke xurt Kurda da gelek curê dengbêjiyê hene ew hertin yani ew kek mezin bû kesî nikaro bidizya ji lê stranên mûzîkal rîtim Kurda bi radyoya Yerîvanê dema radyoya Yerîvanê vê va jî rih em bêjin heya îro ew bû lê niha tu lê dinêrê ya Kurdên Sovyeta berê yani mûzîka birak nexeyidin yani hunermendê me wê derê Kurdî nemayê Kurdî di stirê tu gudartkî Kurdî erê ya pardon Kurdî di stirê peyvê wî gotinê wî Kurdî ne lê fehm dikî zaravayê me ye lê Kurdî nîne rih Kurdî nîne İdi ez nabêjim dereqa stranê mêranî ez dereqa stranê Ama mêranî stranê mêranî tune stranên mêranî loma min got em bingeheke ew tên zaroktî da ya dengbêja digot em sa dibûn mêş diketin devê me em zarok cî xwe re wan erda radizan zarok bile me nedîşt em nediçin ê niha ti dawetek şahiyekî da stranek mêranî an ya duda bêjî desmala xwe ji derdixin ke hay heval filan kes hadi govend yani xora desmala wî cêvê de hatî stranên şînava stranên dramatîk ve bile ew kê dibêjin govend digirin Kurd mixabin civata gudarî nema êdî bûyî civatekê wek ça dibêjin govendger gudarî tun xelas hunermendekî bixwaz gudarî bide ev kirin ya jî na ew hunermendê ne baş zatî dibêjin ya filan kes hat coşekî mezin da cum'etê çi kir ew bêvan kesî filan kesî govend xwe re govend ew filan kes jî dixwazin xwe bide kirin كيف كيف جيجا خاش كرت شو خلاص
بویا گردش اول درخوا استرانه لیگ درخوا رخصت چه کاری بیچی نه افجی هاتی افجی صفت خاکه هستی یعنی تشتکی ایسان جیدا خود مری وری نفجی خود دکلین او تشتکی یعنی تشتکی بدر کنه نه تشتکی خاشک نوینی توان یعنی رخصت دام مثلا یعنی رقاصة رخصت بری ببورینه رخصت بری تی بیرامن دایکامن شنکه مزمو تبرید شو دلی در رقصین میر نکارم بکتنا دستی یعنی شو رقاصة همی گله رقص دنیا بون سپی بون یه دنیا بون یعنی من خواهم به چاوی خود دیده از مزم بون مثلا وان رقص و وان استرانا و یعنی نه من باشتر از نمادیشم تا ها دیگری وان شایا وان دیلان البته زانی چه هاتی خواهی کرن tamam mesela hela رقاصة da tu tiştê sa dibêjî belkî ne xwe re gudar dikin li kelamın pêtijî dibin zanî yani tenê em nizanin bibexşînin dibêje hedîsekê ola İslamî heye dibêje wexta ki qiyâmet diqete dawiya dinyayê tê ya dibêje nizanim İsrafîl pifî nizanim çi dike bak barzek radibe dünya serobin dibe her tiştî davê ji dibêje gul qas rike rengê xwe dide erdê ew bahoz nikare wî bavê jî dibêje heşa nizan çermî wî kulera wî ra giritîne serî ra davê jî dibêje xwe ra dibêje hey wex hey min wekî zanibiya ev qeweta min de hey min ê dünya xerab kira lê nizanibû niha mixabin em hacî xutinin em çi milletin em ser dewlemendiyê xwe jî şer dikin şer dewlemendiyê me zar û ziman dewlemendiyê me olên me dewlemendiya me em ser wan şer dikin mesela ser reqasa mêzek milletekî da tek dansekî wî reqsekî wî hey dünyayê da nav û dengê yani dibêje vals dibêje nizanim tekno dibêje nizanim bêje da tenê herêma Bitlisê 28 nehr dansên xwe heye tenê herêma Agiriyê nizanim çi qas dansê xwe heye tenê herêma Qersê bû sê bajara her bajarekî grûpekê reqsê derxist her yekî nizanim çi qas reqsin yani ez bijmirim û bijmirim lê kuda çûn van reqsana kesek niha nizanibile zanî çima zanî berê sazbend hebûn sazbend bi hosta û şagirta ve perwerde dibûn niha sazbend çi sazbend wek me got keyboardek hey mesela tek gavadin got Asya navîn min ev tiştana dîtin hemî ji dikarin tembûr amûrên reng lêxin lê şeş heft meriv şeş heft stranbêj keyboardekî didin xwe ra diherin dewata tenê keyboard xwe peng 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 stranê xwe aynı ritmekî da strana keleşo giranî ne giraniya Kurdî giranî govenda giran strana em bêjin strana dêre sorê piçûkê wek ritma Delîlma Diyarbekirê wek Şêxaniya Rojhilat ew ritmayê yan jî ritmên çepkiya Serhedê gişt carê yan jî govenda sivik wele govend ranabe bille govend ranne sivik govenda sivik koçerî yan gihanîne gihandine hev mîna ew kekî yani bendekî rakirine xwe reben ême dikevin govendê êdî dawiyê da jî ancak dikarin pesnê şahiya xwe bidin gelek baş bû hunermendê me jî gelek xaş kirin çi kirin lorkê me gihanîn gihandin hev xwe ra kir evana birînê me ne folklora me nema folklora me dünyayê da mînak bûn koçeriya deşta Mûşê bigire hetanî Bakurê Kurdistan Bakurê Serhedê Qersê Erdehanê wallahî demekî tu Ermenistanê mezin bûyî ne Na, Gürcistanê mezin bûm lê yani danistandan ana Ermenistanê re jî yani Ermenistanê dibêjin wexta ki def û zirna me lê diket govend digeriyan got heta Ermeniya dikeniyan ev çi niha def û zirnê ve koçeriya me direqsin koçeriya deşta Mûşê û navê ji lê dikin Koçharî
کوچه که درش درخ و دف پرسام درخ و دف و زرنیش یعنی درخ درخ دف و زرنه بری یعنی دف و زرنه یعنی حتی در انگلی دخستن یعنی در حقسی یعنی حق او تنبون او تدویجی نوی وانا ایونی که یعنی چه افتش تنبون یعنی دف و زرنه بو لين نها چه از دوینم به چاوی خان تلی یعنی نک همی نیوی چاق بوکه جمال دردخن هنگ دف وزرنه دینن پشتی وی دف وزرنه تنه نیدی یعنی گوونده ده 1001 اگر دف وزرنه لیخه یعنی مقام اکی اون ملد برقصه یعنی چما یعنی ارتش چما ارتش سان داده یعنی چما ناینن اما گرانه باهایه یعنی چه اون هوای باشه وانتش تازانن یعنی اما نکه وی کمپلیکت چاقی تا گازی سازبند داده کی یعنی خورا گره که دفوزر نیجی بینن هلبت نها جمعه ما قال لك كاس كيما قدرت كي يأو كيفا قريده جيانو أبوري يعني بره ما وصلين والله نراسته تشتك علاقاوي أبوريه تنه علاقاوي نافروكا چاندا ما والا دبه والا دبه اگر والا نبه اگر شاهیات تدا تو ویکی والا نکی روشات ابوری باشه تو والا نکی سه فقیرک جی والا نکی یه هر دین بکه یه پیدا بکه یه وی او کی بینه جی جبر کد بجه چا دعوت اختیزا لیلا چل درگوشتا ام بجن دو قات Kurdî sade bêjin da du qat yani du ekîp, du tîm, du grupên def û zirnê sazbenda lêket ez jî gelekekî bînim ê lê dibîne ya qoca Leyla Çildergûşa dewlemend xadî pere ev bile filan tişt bêvan tişt nekir neheband ez çima bikim Leyla Çildergûş jî hebûna xwe çawa dike zanî yani hem tişta layıkê xwe nabîne taybet tiştê Kurdî tiştê kurdewarî layıkê xwe nabîne êdî Ewropî hûn parûskî çi dibêjin viyolînêra kemençe yani çok kemençe yani na skripka ay her bijî skripka kî tînin pêva bûka kî def û zirnê va derdiket def û zirnê va niha skripkayê berlê dixin û îja dansên me kî dikare xelqê zatî talan kirin xura kirin ev jî nexirabe kek devrîş ev biraz skripka jî hebe kesek nabêje ev jî nexirabe yani bi meqamê kurmancî lê dixin me got xirabe meqamê kurmancî dikarî saksafonê va ji lêxê lê ka zirna te lê ka meya te lê ka bilûra te tabii yekekî ev nake ev jî bire hebin lê مخابل دف و زرنه کیمه تنه دف و زرنه یعنی آیفتش دمره و دچه لی تزانی چم ات دویجی فولکلورا ما دمره دمکی بدیتن فولکلور دمینه لی گلک باشه چاق افتش هرتش هاتی نویساری افتش هاتی گلک پرتوکیمانه درقا زارگوتنامه درقا فولکلور ما هرتش هاتی برا کرنی اما هنه کی جیخ کی خوشیه لی گره دانید هلبت تربت کرنا ام نسلتا نون ها بجورا کی دنیه چاق تی دعوت چاق تهیجا بود چاق میرانی دیجن اف چه گداری نکن یعنی نکم راهی وانا یعنی چه تانی دوازن براخسم که دبیش اواشی تربت کرنا البته به سلسله نویه از ما تشتک ببخشینه هن کسی یعنی نو تزه تبی مبون کالو دارویش سرسره سرچوات به strana şarê xalta jê ra dibêjin xopayê deran zanim mefhem sersera serçeva tibe dil Kurdî ziman tu nebûye rast e zara Fêdîk Îboyan yani ez sa texmîn dikim pêra nivîsî jî bersiv neda ez bawerim zara Pîza Nemir Fêdîkê û Siver serçava Mustafa Yıldız Han sersera serçeva hatibe
سرهات آدار ولاتی من مثلا وقت که سر جواد و قرار داری سرچاوه رو مگود yani bura ne xeydin em wanj biş. Det tiştek de birisi kerem. نه منگو درقا وان زارگوتنا منگو ام کیف خوشن چاره ام هر تش هاتی نویساری هاتی پرتوک هاتنا چاپ کرنی یعنی زارگوتنا من گلک ما برام کریه ما خوی کریه راست بدیت نه افتشتنه نه ادیجم درکی اما تربیتا وی سلسلات ما نویا چاره راهی کرمانجی نوانا داتنه راهی ملتی نوان داتنه نه یعنی اونا چرا نوازن تدوادی استران میرانی دوی اگر دورش از بخوا خنده دل حناوی تا تغییر دوی یعنی هوا دیرو کتایه هوا یعنی هر تش عشق تایه یعنی جیرو کتایه دل حناوی تا تغییر دوی تنی گداری مقامی دکی ایدیانه بی مقام یعنی تزانی دنگ بیجی من دست خوددانه بر گوی خواه و دوگوتن چهار تا دوگوت من دوی موکری من گداری آن دکر ایجا چرا اوا حکمی سر راهی نه جهالی من نکه Yani یعنی معنی چی دانه mana واسه çi چیه disa em burada dikarin tiştekî ereni bêjin yani. Burada ya ciwanê me gavadin qala ew kêt kirda em mexoxo xwe destê helandinê ve berdayê. Yani hineka ew ê asîmîlasyonê destê megirtiye em havîtine çemê erez yan jî çemê ferat em jî berxwe nadin yani avjeniyê jî zanin naxwazin avjenîrin. نخود خود آوا چیم را بردایم امجی تاوی ده هرکن ده هرن حلاندن تاثیر اکسا سرمه آوا کری یعنی امجی دل و جان ما خود دست و بردایم ده هرن زارو که مجی نخوابن که ماسیا وانینه که ماسیا ده باوا روسپیا پروسپیا مزن های زارو که مجی به حلاندن مزن دبن باشه نه او که اکسا دست بکری مثلا taybet ciwanên zane ê zane yek üniversiteta dixwînin yek jiyanê da perwerde bûne xadî zanistîne xadî fikir ramanin ewna ev tiştekê masiyek ne em boyê digirîn ne em boyê digirîn em boyê kelagirî dibin em şînê dikin yani bo van tiştan niha hewil didin berxwe didin hinek tişta dikin niha ciwanê me yê ku bi ew ki dengbêjî ve radizên dengbêjî ve radibin hene jiyana xwe didin ser lêkolîna çand û hunera folklora Kurdî reqsên Kurdî niha ciwanên wisa jî hene merim باشه جی نه افتش باشه البته که درش اگر پیشکتن اگر تنبه البته به ملت اکبر میره اگر ام ایجا تخمین من البسانا ما حنا تجدید نویسی بو دگو اگر قلبا ما یعنی ام اگر زمان بیر کن یعنی انداق زمانی خواه اگر ام وان چاند خواه و رابو روشتاندن خواه و عرفتت خواه انداق کن البته بی قلبا ما بی گوری دا بسورن یعنی چی بکن وانا وی تنگاسی و آنی گیهان ده روژا ایروین اگر ایرو تشتک مایه اما بسایه سری وانا افتشت مایه نه وانا آنی وانا قتل دید وانا ظلم دید وانا هر تش دید لدی ساندا نکر آنی گیان در روژا ایروین و ایرو اگه هم سلسلات وانا اوی تشتی انداکن راستی جی دوکی یعنی چه ام گناه هن مرا خرابه هنجی وان را یعنی خرابه نماجی یعنی تهیجا گود راستی جی تو چاقی دوینی گلک کماسی جی هنه من آنی گلک کماسی جی هنه گلک تشتی باشی هنه گلک وقت گود گلک جالی من هنه چاقی سرفان تشتا کار دکن سرفان تشتا کار دکن و گلک از زانم جی از گلک از زانم چاقی 30 سال جمالت دور کرده بون 5 سال جمالت دور کرده بون لیچه ما دویجن خون نوه آف بله ایرو دیسا دگره نه هاتن نو ملت خواه راست هون نوع آف اگر ام بمریانه ام دویجن ام حلیان یعنی ام چرا دویجن چا تا هیجا بو دلی ما دیشه یعنی ام ناغاز نفتش ببه ام نماجی دویجن اگر اسم اگر درش چه
فرمانی هات نسری دغازی سری ما ازدیا دغازی سری ما کردان چم ما دید گرگش ما چه خاطری هرگی ام نحیل حتی روز ایروی به تخمین من به از باورم یعنی امی نحل راسته یعنی کردن او رابون هيا دام هنا استطينا ما قاستن تخمين من از ناغزم سر نوتك اخراجي يعني اما بي برنامج بكن لی از باورم وی باش به نما ملت یعنی جان هاتن اثر به فکری هاتن اگر تخیل زنده چرا افتش دنیسه اصلا ایدی دیتی دوینه و گله وقت خیلاس دوینن وانتشتا و به جوره که دنی نیزی زارو خدوون نیزی که مال بتا خدوون نیزی که اول هوگر راجی بیزم افجی هیچاره ده yani gelek buna Kurdem Türkiye division hunçara Türkiye dağılan yani şerme kurmancı bağılan yani em de heval hevra erki cana bizmana gidin dağılan hem division şerme çara zamanı me hunçara zamanı xana axım yani başa peşketin çedve bere bir peşketin çebe em hevidarın peşketin bavarım erivi زوره ایلای ورا اروپای من برنامه خواهد نیجی بود یک درش ورا تمامی اروپای دغازی آمریکا یعنی ورا هر تشت اصلا باش هاتیه چی کرن هر تشت باشه ورا تگلک زو اگر از بنگه هاته تنه به تگلک زو دکاری در بازی سر یعنی خیده قانونی وانا بی یعنی اسیمیلا بی گلک باش هاتیه her mecel hatiye çekirne çare merizu asimile bebe. Un nemaji gelek geringe ev komeli me ev yani devbavi me ev çare servan tışta xavati bekin. Çare zarok ser benge ha biminin. Ser koka ha biminin. Ser ev kevneşopi ha biminin. İnde piştere hemna idi nahalin. Eğer te diluk akharın bizambi kevneşopi ha baş bizambi yani ev te çaji hebe te zmanı Evropiyაში başın bir lete ya xaji te xay ki. Nemaji gerek em gudariya xaya prani bidne ser ve benge zarok ha. Ertiş ve biringe xay kerin. Ez dîsa xêratina du sê mêvanê me bikin kekî gago gêloyan em her jî nas dikin nasekî dostekî Belê silavê me pêra heye erê da me nelîstiye Zeynep cager sersera serçevatib Zeynep jî pêşkêşvanekê hêjayî ez reklama wê nakim Bila bi xwe binivîsî mirovê baş gerek reklama jî bikin mirovê baş gerek reklama mayînde bimîne loma û kekê xaço dibêjin milletê me berê de bin defa xelqê de reqisîne lema jî me her tiştê xwe bîr kiriye dewrêşê bira rast dibêje wextê halê me yê aborî baş bibe em ber wê germê teyax nakin em ê derbekê re yanê pêşta ketinên min dawî baş fehm nekir her neyse Mehmet Çakmak dibêje îvarbaş bernama we bi xêr be serkeftin ji bo we Leyla û mêvanê we hunermendê hêjekekî derwê Serhedî hûn her hebin bi jîn weşan xwe silav û rêz sersera serçava dibe Şerafeddîn Bedlîsî dibêje şevbaş silav û rêz Leyla xanım ez dixwazim Zeynep gotineke Tirkî serûbin kir êdî bombe kir yani xaz tesawufa dikim dibêje bira xwe tercüme bike reklama te ez nakim te gava din tiştek got peyvekê bo civata me pir tiştekî pêwîst e bala kesa jî nakişîne ev peyva ferman taybet cum'eta êzdiya der heqa wê peyvê de yani ez dixwazim civata me hinekî ew bike yani lêkolîn bike yani ferman çi ye ferman çawa rabûne kîjan ferman çawa ku degoter ev meselekê mijarekê pir kûr e pir dirêj e yani ez dixwazim nahinekî vekim
پر درێژە لێ تەنیا شتێکی کن بێژم ئەم کورد مثلا تەنێ دەولەتە ئەم نەبێژن دەولەتە ترک دۆ ناپێرە یعنی دەولەتە عوسمانی ئیمپاراتۆریە عوسمانی حەیانی ئیرۆ دەولەتە ترک gelek millet hellandine tu nekirin kes yani millet nemayê hemî mîna hinek pel pincar tijî beroşekî ki binî agirekî gur bidê vêkeve bikelit bihelin gişk nav hevda bibe temekê bê tem bibe nizanim ewkekê rengekî yani tevli hev wisa kirin civateke ewk derxistin eştef xadê girabî Türkiye sedî sed Türk jî tune yani em sabêjin em çima tenê ser Tirka qise dikin Piraniya milletê me bir dijî jî weke şîst lê em du tiştava neheliyane du tiştava du ewkava me em hatine parastin hetanî îro yekem em bi jiyana eşîrtiyê mesela 60 sal me xerc û xerac nedayê dewleta Osmanlî me leşker nedayê dewleta Osmanlî me dewlet nas nekirî me tenê mîrê xwe nas kirî mîrê eşîra xwe mîrê me jî mîrê mîran nas kirî navbera mîrê mîran û sultanê dewletê de tekiliye bî qanûnê me mehkemên me hepsên me sirgûniyên me her tiştê me nav xwe da bû bawer bike hettanî don napêr jî belkî niha jî wisa gundê min da yani gundê min boyê gundê xwe nabêjim welatê min da ba me insana şer bikira şermek mezin hela hêjî ha gelek Kurd şer bikin yek xwe danayîne here şikayet bike bêje yani filan kesê mixist serê min şikenan na ewa ji jiyana eşîrtiyê tê ji ber ku mehkemê nav xwe da dervara şikayetê xwe nedikirin dewlet nas nekirine herin dewletê re dewlet xwe ba me jî îsa bû yani dihatin rîspê gund dihatin şêx bûn ad da jî ol dîn em parastine dîn me xwe dîn va girêdayî hetanî îro kamêzek ana civata İslamî taybet yani Müslüman ne wexta tiştek qiseke Kurdî bû qe hey tune nîn elhemdülillah em Müslüman gi birayê hevin yani dibêjî kuro wî serê dünyayê Arnavûtek Müslüman ewa birayê min e birayê min nîne bira ew birayê min nîne mêzekê Aleviya çi qas tu hewl bidî yani ser qisekî yani wek bînî rê bêjî kur em milletekin xwîna me yekin erê gişkî ew tu dîsa dibêje em çine dibê em Alevîn kuro temam baweriya te Alevî xwîna te çi êzdiya mêzekê êzdiyekî Kurdên herî resen bengeha kurdîtiyê mesela niha piraniya cumeta êdî dibê xwe wê ve parastine neheliyane yani tiştekî şaş hem jî tiştekî rastî heye werda neheliyane xwe pê ve eşka eş girêdane tirsiyane em dihelin em ê bihelin dîn jiyana me de tiştekî pir jî şaş nîne lê em serobin dikin yani em tiştekî menfaeta me em dizvirînin dikin zerara xwe luma lazim e ser wê peyva ferman hinekî zanistê me zaneyê me em niha dixwazin hinek bername wisa taybet çê bikin dikin gelek servan tişta kar dikin em jî ev fermanin ji ber televizyon melevizyonê me da ji carna panêlên ew çê dibin tu kesek van tiştana yani rastî ji meriv bêje bira bibexşînin kesên zane jî rûnanên wan tişta qise nakin nizanim boçi Nana hene gelek dinivîsin Facebook'a da jî gelek dinivîsin helbet yani bername gerek bêne çêtirine çaxê derkene van bernamê lê ez zanim çaxê gelek servan pirsa kar dikin min nema got niha millet gelek
پیشوا چیه گلک چاد ویزین چای خواه کریه و گلک زنیار میجی پیش دهاتنه یعنی وی روزی از دیسا دویجم وی روزی برا یعنی کنسولوس آلمانا برا بونا سر کنکوژیا ازدیا پیشندک چه کربو که دویش ایلان کی زین هات بو و گلک دنیا بودن پروفسور ما تزانی اما کباری بو ما عادی کداریا وی دکر یعنی کداریا کاری وی دکر تا صرف نیاز دبوی تشاد دبوی چه یکی سنا ملت تا هیه یعنی نا آلمان دا دجی امتکه و پروفسور کی سنا ملت تا هیه یعنی اما جی کباری که مزنه بله هنه یسا از هنه دیسا دویجم البته زمان که داریش اما نه اروپایی ملت تخاف ازانی کردستان دا جیانا رفشا مروف چاوانه یعنی پیش کتن تنه نه قص اما من سالی داوی هنک پیش کتن چی بیه اما جی باشور دا پیش کتن چی بونه باکور دا جی نا یعنی روحلات روایت دام دوینن چه دقیقه ای دیسا ایوالا ملت مرا چاری حقیقتش اف شرط دقیقه اف تشتی تیسری وانا دیسا دویجم ام تغازم جاره که تا چاری اف تشت بین کرن یعنی بونه هر تشتی زمان لازمه بونه هر تشتی مجال لازمه دفرت لازمه یعنی اروپا اما تشتاکی دنیه وانا قصاله نه شر دیده نه دیار یعنی گل بددن پیشکتنا وانا یعنی بردوان دوه از نماز از دویجم هنه که گره که اوی هاتنه اروپایی البته امنا تکارن یعنی مجال نها وانا هیه گلک تشت بکن که دوریش مجال وانا ام سلسلات نها برای اروپایی مزن دوه سلسلات ما یا ما اروپای مزن دوه امنا تکارن کاری مزن بکن لی چاره اف کارشی بکرنی گره که دیسا دویجم گره که اف بنگه خواه امنا اندانه کن اگر ام دقیقا چاره اف کارشی بکرنی و اف کار بکنه جهالی ما و سلسلات ما گره که اف بنگه هوانا اف سر کوکا خواه گره که بمینه گره که کوکا خواه اندانه کن یعنی هنگی به هرتش ببه بله نما و اگر تو دیسا دوازی تشتکی بخونی وان به امکان تدکاری بخونی و از دوازم دیسا جاره که از دوازم سپاسی خواه بدمه تک ناغازم گلک دریش کم که دریش هرگی تشکی ناغازی سر تزیده کی گلک سپاس چاقی ایرو برنامه ما یعنی یامنی یا که هنه شوپی گلک زوره چاقی اف پرسگره که تکنیکی دکمنه هولی دیسا ما برنامه نگرد و به سایته یعنی به آریکاریته من کاربو ام برنامه ساعته که در باز کرا لیاز دوازم اگر توان تشتا بخونی و پشتی خواندنی از دوازم برنامه ما که دریز دیسا بوی هلبستا خیلاز رشید و یعنی بختمینم یعنی دادن نما راست دوی ام تحلن هنه پرزگری که مهنه نما جی که گداری هم که دوی جاره که جی بفکره وارن ام سرخا بخوابتن وارن ام کار بکن و که ام نحلن یعنی ها باتش که بیجم عثمان Özdemir سر چواتو بود بیجی شف باش سلاو ریز خوشکا لیلا حوالی درویش سرحدی برنامه و خیر به سرکفتن دخوازم ورها شف باش فرانچسکو نزانم چه ناوین کارم بخواه آمین ده بیجی بو چه آمین آمین که باوی مروان ده بیجی سلاو ریزما مستهیجه و دلال درویش گلک سپاس سرسری مناطبی عثمان Özdemir ده بیجی که درویش سرحدی باوی عدو بیجی سپاس نایرو ستران تنن از نچ کاواسا مجبور yani مویجی بین زمان بلی شوکت همو گلک سپاس خبات وارا سرکفتن بده بیجی البستوانا هیجا هنارا تاجدین ماموستایا هیجا ده بیجی امرازی بنا خود دیدن برنامه و پر گرینگ مالا و اوا گلک سپاس مالا و جی آوا
او کسی مدشوکین مالاوه آوا یعنی هون نیبن همه شاب کن لیلا خانم از خازم تشتکی بینم زمان تماشاوانی مجبور زانه بن هلبت من کار بو یعنی شونا خیلاس خانم تجیب کرا هلبت هلبستوانه که ام بجن اکتیویسته که خانم زریه که زانه او تجی او خازم تجیه یکم بله باش بگوتا از نچکاوا اصلا وک سپونتان دی بیجن نچکاوا کتن برنامه ادی هنک تشت مهانی زمان نماجی سپاسیا خواه از ددمه و سپاسیا خواه ددمه تماشاوانی میجی که ایرو ما تماشا کریه گلک سپاس برشه وانا جی ببین ساخت خاشیه دا و دیسا چاو مگود واری ام اوه ما به هلبستا خیلاز رشید دست بکر اما بوی هلبست ایجی برنامه خواه بینه سر هف و از یعنی چرا دوباره دگم دغازم چرا ملت نکی یعنی بفکره یعنی ام حالاندن مرا دست داده همی دست ماده باشم جاردن بینه که هستنی کسک کسی نخوازه هر کس بطعن و نازه چه بچوک و چه مزن لیولو پرن بگازن جینار جینیر ناز ناکه برا بره حز ناکه خاصی بوک استار ناکه بوک جه خلقی شرم ناکه عالم بویا سلف خوش هنک برخن هنک گوش ایل و عشیر بربر بون شعرف عادت کوی بون نما سوز خوشمیرا نما ساوا جامیرا دیو بابا خوی ناکن میوانا قبول ناکن هر کس بویه بمنت نه ناموسه نه خیرت بوگو زاوی مشلعت عمری مبو خیانت ام دحالن روش بر روش هنک بونه هستی کوش ام به دولت به تقدیر ام بشافتن ام حسیر ام به دولت به تقدیر ام بشافتن ام فقیر سپاس دیسا جالکی سپاس خاطری ها حتی یک شمادن دیسا بنده وانه گلک سپاس و ما ببورین راستی جی چرا مهنک برنامه درنگ دست بکر و بساعت چه کرد نه و خیر و خاشیه دم بجن